Kitabu cha Habakuki mriangoni wa hiri nde matayari zuluza mnara lolere ili nione andisho na mbira na virao ndisho zigizia zuluza kulalamika kwangu. Bwana kinisigiza ikinamba gaga maono gandhikelo zuluazi zuluza viendesha mawe ili mtandie gashoma adimu gashoma ngwala kwani maono gaga gandatimira kwa wakati iwe kiza gandahendeka haraka mana kaganena ulongo hata kagaonekana kukalaga natoa kiza gatarize maana suti gandatimira kagandachelewa lola mtu azionyaye kakarakara bule ndani ingwe ela mtu muhachi andeshe wa kukulu hirwakwe divei na kenga na mtoguzi kutula kandao ya bule ni mtu here kuzimu na katosheka here kifa andezi kuzumanyira mataifa gosi na anazikusanyira tuosi makale yakwe ela kuna za wakati ambao osoro hala mateka mandatila nzumo na misemo ya kumsholera mambe shauriye ya azi ngezeraye mali za kuia na kuziterishia kwa nguvu viza vina vindaendera hatarini viza adhinio kamandanu kagafula viza kamandala muka na kukuhenda uteteme na uondakala mateka wao ukala hala mateka mataifa manji au watu ose mario sala manda kuhala mateka maana wangwaga milato yacho na ukinonganoka insi na mizi na osima kalo mumu shauriye iya pate utajiri kwa kumirangira mbii na ikaye kitunji iche zulu ila atije na kombe za utiriri uze ire hera ebu nyumbayo kwa kungamiza tuanji na uze henda dhambi zulu za rohoyo maana mayega chambaza gandapiga lonzo mahaluga mbao gandazigizia shauriye iya jengea muzi na milato na kuimarisha muzi kwa uhalifu lolani samba bona majeshi walaga kukala mataifa mana henda kazi kwa chadi ela wanazitosha bule mana kazi zao zindagomera mohoni kwani dunia indazala marifa nguma ya bwana here maziga zazo bahari shauri yeye amureja ya jiraniwe kwa kumuhotomeza divai ili apate kumona huhure undazaloni ya ebu badala ya nguma vikara ni za muyo nona shuke kikombe cha hukumu kilichokeza mkono wa kuria wa bwana kina kuzirira na ebu indafinikira nguma ya kwako maana fujorio henda Lebanoni ndio fujo ndio kufinikira na kura ukualaga nyama uriko kuhenda kunda kugosheza kwa ukala wango gamlato watu walonga insinamizi na kila mtu arie mumo viza kizuka cha kutsonga kina maana yani maana mwanadamu ndari ya kitonga na ndari ya kiumba kiza ndari ya kiyeyusha kiicho ni mwalimu wa ulongo Ladi mikikaze yare kitengeza kitegeme na iza watengeza vizuka vilisho kavinena shauriye yambiriza ikizuka cha muhi rungarara edo aliambaye iweri sirodi makune na uka viza kitucho kinadima ufundisha chochosi lolani kiza finikirwa ni dhahabu na fedha ela kakisoha bule ela bwana ye akaize kalure eri dunia yosi na inyamalezi mbereze